Bishop abandiza kugeraho kushaba okumutano omumaka gambeta manisuri abahire yitaka ahekanisege rero bwanyuma nuko kugishorora ari kugibyara hibare Eyo mwana emo yarukwera. Amen. Utera mungora bugenzi na family. Wasima kwa wabatasita kalino kanisa kwetaro. So wasima kwa bakapresentande kwa Amerikanisa kakiro kino ikalire ya kikoboza. So bebale bandi family kisima bebale muno. Ikanisa yaitu enu nambali ikire hakusakarwa sakaira amabati mataito 27 bebembezi kwija bakatukwatiraho bakasobora kutusakarira ikanisa yaitu enu. Ogagarukire yataha baronde igani 11 emikono. Bishop nagirango abantu bazorira misha amataka gamaramzo ngo nahabwe ico burkanisa ejire cyapa citaka. Tubari impake zeta abantu tagira byapa nagandi saka bahire dikara kuonka tutunge cyapa so bale bajya bari claiminga abakabere kizibyo. Abebembezi nabo bakora isaka gishaka bayeterera induru owa Bishop ahabwe kitongore cyabo kitarepa ekiri kutinisereza kwije kubinga abafuru cyo mu mataka gabo. Ijweri hano bakakorora ukurato hano mu bicweka bya hano Nyaburiko haba mu group endi yayenda kubarumba kugenda kubaita tukaterera police tugande rescue them habo kuba abakwenda kubingwa nabo nibakoraki nibasasa. Enduru z'amatako mu ishazeri ya Chaka North nezeyongera bwashesha bwira naho turugamberebi abakristayo hamwe n'abanyakaturike n'abarwanira ishomero rya Kidindimi ya Primary School Borubanto nibagerangwe n'eryabo kandi ebi byona Bishop abigecerire hamaramzo butajara byapa by'amataka. Fence around it. Gasha kwa Philip Murangira.